Leader-leader takaful yang mengalami cabaran mendapatkan prospek ejen ataupun nak rekrut ejen baru, tetapi yang datang approach you dekat WhatsApp tu adalah mereka yang tak begitu berkualiti. Persoalan kat sini, betul ke mereka yang datang tak berkualiti ataupun you yang tak tapis dulu sebelum mereka masuk? Sebab tu dengan landing page, you boleh create satu website yang ada menerangkan dengan terperinci dulu supaya prospek ni, calon-calon ejen you boleh baca dulu apa sebenarnya yang ada dalam bisnes takaful tu. Apa yang best sangat pasal team you, apa yang best sangat pasal diri you sebagai leader. Kemudian ada form. Dalam form ni mereka kena isi. Kita boleh tanya soalan-soalan yang kita nak tapis mereka. Orang-orang yang serius akan isi dengan baik. Orang-orang tak serius, mereka pertama sekali mereka bila nampak form kena isi nama semua, nombor telefon, mereka dah tak nak. Sebab apa? Sebab mereka tak serius pun. Jadi bila ada form, mereka boleh isi, kemudian barulah mereka masuk kepada you punya WhatsApp. Dengan cara tu, you bolehlah filter calon-calon ejen you.